ile tua. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. O te mua I whatalo whātu. O te mua I whatalo whātu I le paia ma le mamalu o se tātou e kalesia I le nei vainga o le awhiawhi. O te whaatalo whātu I le swafa manumalo I Yesu Kiwiso. Mo whai ai o na maua le awanoa a tātou vainga o le awhiawhi. A me le ave sau pua I le nei awhiawhi. O le aso le nei o le aso na whai e le tua tātou te oli mo fia whai. E oi o na o whātalo whātuai le pai o le tātou e kalesia. Mai lava I maunga sele se I paia maunga iti. Te whātalo whāro e atuai se o tātou tamā whawhea ngainga malwhatua wale no foia no fo atawita ni nei a whiawhi. O nau nisi foi o Bokalambe o lo whapena na ngaruru ea I la ua ni nea whiawhi. A talofa atu I le sunga le sui te tai a miskopa ma le whatua ma ne no foi atu. A I o le au whainga luenga I sunga I whawhengai ngā lango o whaletua. So ina mo lātou whaletua. Sunga I tia kono tama I tai ma tia kono ali ma lātou a inga ma alo ma whanau. Joas whatalofa I tina matua ma tama matua. Lo lātou whiula le mula ma tui mui panga ma tapatapua I awasa manui o lana I kalesia I le aso ma le aso. Joa whaisi whatalofa Ieua whapenao na mai mai lunga I penga tawhai langa. Talo I nei a whiawhi ave le tua ma oe I le a whiawhi nei ave sau pati e via I le tua. Hallelujah. Wele manatu lava I le malulu o le tau male. Nei vai tau o tātou iai. Aua e manatu I fua oe ia I le angare lei ma le lofa ma le whamaoni o le tua I tonu o tātou ainga. Se yo lava I o tātou whanau. Vi ia le tua le nei a whiawhi. Tala tamalo tavita mai le lie. O te vi atu ia te oe I o luma o lonu. O te whai pesenga ia te oe I luma o tangata. Te loa nei a whiawhi o le ala nā o lo sumai mai tala mai au le a whiawhi nei. E te sau e te whai viinga I le tua. Ma e tāpua I le tua wa o ia. Whamanuia mai a oe ma au I le aso ma le aso. Ava no lea o te wala awa tuai, te whai lava on tato tutu lai mai, ma wala ma taino tato. Hallelujah te se, Sauniga lau whai pese, tato pese. Ta pena lo tangata I lea whiawhi nene. Ta pena lo anganga, ta pua I le tua. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. CEO wao ilunga. Aukuso. Awe te fatambala ia fia. Te lo fia fia. La fia ia ia familia ya. Malanga. Awe te fau Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah.
sau patina to fa felo ia ile nganga le tua. Ta fio yo ia i melei lon mabalu malona matago fie. Hallelujah, hallelujah. Ta pena lo lotu fa fitai le ne ia fiafi. Saunia tua ti fa fitai le tua luna le leile nei me yasu. Me se foli le ia fiafi. Eu lava na lo wale tau. Eu foi na teleia. Fita fo iva fa fita ulio savalinga. Ele o tua. Hallelujah. And your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive this kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. Thank you, Lord. And I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh Gaga, oh Yekeru, Who am I to sing your praises? Who am I to worship you? It's your blood that makes a difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song. But the sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Oh Gaga, oh Yekeru, Thank you.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yo etama. Fatalofa le se yo talene mai fire. Lase me na fire le tu ya tone ba yaso. What has God done for you this week? Hallelujah. But let me tell you, God has saved our soul. Amen. Amen. Avec ça, pas de vie à la tour. Hallelujah. Come on, team. Hallelujah. My soul has magnified the Lord, and my spirit praise His name.
need the rain. We 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 need the rain. Until we are soaked. Until we are wet. Until we are soaked. Until we are wet. Until we are soaked. Until we are wet. Until we are soaked. In the land of Hallelujah. Our God Almighty. Thank you, Jesus. Our Lord. Yes. Our comfort. Our shout. Our healer. Our Redeemer. Jesus. Our Lord. Hallelujah. Our Savior. Our Counselor. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Continue to worship your Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
God Almighty, our healer, our provider, the mighty one, we worship you. You're the Lion of Judah, Lord of Lords, God Almighty.
tau tau atu lo pa ia maloma tau tia. Wa ngeru o ke upi o to I ina lafo la tu pale mai fatu luma ia te oe. Aua e pa ia oe. Ele aise isi tupu. Oe lava le pa ia oe o Israelu. Tutuli ma mato ifo mato mai male luto hata stasi le nei afiafi tau atu o e paia o e Israelu le atua mamalu sili ese lava oe tau langa leo mato loto mafua ia o mato vi inga I lau fiu le nei afiafi whaamanu ina ai oe tau tuai lo matau tia malo siri ese malo alofa fa maoni a te mato. Haleluia lo. Haleluia. Tato tulai mai e kalesia. Haleluia. Haleluia.
Hallelujah. Holy and righteous, you are God. You are God. You are Lord, holy and righteous. You are Lord. You are Lord. Reigning King, holy and righteous, reigning King, reigning King. Adoration and praises fill my soul. Hallelujah. Hallelujah, I will be so.
tātou iai le mamalu o le tua. Tātou tatalo mo le mamalu lea ia whapenana I loa I Samoa. Tātou tatalo mo le apostolo ia mese le whaletua ma le komiti. Whaafoe o le tātou ekalesia Samoa Worship Center worldwide. Tatalo atu o I loa tua. Hallelujah. Hallelujah. Talo atu iai le mamalu lea o le tua. Teime tula iai ma teime whatinu iai o lato tiute. Malawina. Ia mese foi fe au. Si nia ma lato whalitua me ekalesia taitasi al Worship Center worldwide. Hallelujah. Tātou tatalo atu mo lato. Hallelujah. Tātou tatalo mo le tino ke miso. Ia whapenana tulai mai na ia whapena. Na whaala o laina. Ia nganga se tele mo le tua malong malo. Hallelujah. Hallelujah. Tātou tatalo I mamalu lea ia whapenana o Samoa. Ine mawhaita I ona toi whao laina ai. So se Samoa I Samoa. Whapena fo na toi whamautua I fo inisio whiwhiringo I nātou. Mo whapenana tukua. Ia keriso a toi fo I le lalolangi. Hallelujah. Hallelujah. Ia whapenana iai ia nganga leo le tua. Ma le mamalu leo le tua. Ina ia whapenana toi whai ele whao laola ina o nganga I Samoa. Tātou talo mo le titianga ia whapenana tā pena I tātou ekalesia. Tā pena o tātou tātou lua o tātou whanau. I le aso e walau mai ei e li. Le aso e ili e li pua whapenana siti atu umana na whanau. Oe wa tā ina li toto tamai maa moe. Hallelujah. Hallelujah. Tātou tatalo mo misionale. O le tātou ekalesia. Mese fo misio ekalesia. So se atu nuku e le ao pui o le atua nunga e ate la tō. Hallelujah. Wa I leo no mia wal whatanuina o lato misionale. Hallelujah. Tātou tatalo mo I sa wa eru. Le nuku le atua I le whapenana toi li uni o lato loto. I le ali lato wartanga. Na ia whapenana toi whaora ina I lato toi fo I le atua. O lato atua na mai I lato. Mai le leanga. Whapenana toi whaasau loto ina I lato. Hallelujah. Hallelujah. Tātou tatalo mo tātou mātua whalenganga I bel whaunga ma whamalolonga le atua I lunga I ate nā ua. Hallelujah. Le poto I whalinga le te mai. Le loa le mawhai. Le I whapenana whatinoina la ua tiu te tono nenga luenga. E mese fo le malawino I la ua. O sui tai tai. O le tātou ekalesia worldwide. Hallelujah. 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 La whamalolonga ya mātua mātua. Hallelujah. I will sing to the Lord, lifting my hands, hallelujah, to So pese a toi. the And I will sing. Hallelujah. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord, lifting my hands, hallelujah, to the
gai mi ai le tua le le ia. Maki peo au i le tua. Maki kai le tua. O lo i iwa lea, man whamanu ia te oia, wa le ai lava se tase tisa palau pio. E ono whane le, whamanu ina lo suafa, wai siri lava i suafa uma. Mato te vi ia, mato whamanu ina oi. Wai te tau maono mea e lau fio le tua. Mato te vi ia i oe le whiapi. O lo lava suafa, mato wole, mato wala aua te nei. Amene. Amene. Tai, dala bailalo. Wa tai bole rea wano le tai le whiapi. O tala loa le tau o le surai ma taulanga. A tala loa le surai ma taulanga. Leo tātou tala loa manuia o le tua. Amene. Amene. Wa whapea rai tire vanele wa leo tātou tala loa. Le tāua le whai o le surai. Tei, le skaka. Pea kei vole no mai ngā te le whamau le surai. Kasi ka me ka ua ia ki kako. E sele mai, sele, taku whanoko la taku ka tai pia ka le ngua hulu. A me sele kusi le malaki. E ka ula ngau ti a sele. E whanoko inga e pe ne fie loko, le upule me ngau. A ka le sele koko le fie ko le tua, o le upu le tua le se upu se kusi. E le se kusi whapenga sa moa. A le upu le tua, e au le tātou sāpa wali ai. Tātou talai, nā tātou whai ai. Wa le manuia leo tātou no ai. Manuia ea tātou whanai. Me le au tātou whai. Wha mua le tua be o malava. A maise lava surua. Maise lava manuenga. Pei fiti, a maise lava ia pension. O isi fia, te lau tā rā. Ia isi fau kaihia fe surua. Maise lava pension. Ai fua ia mo le tua. Fua ia waka kukelo rangu ia ka le tua. O te fia tala loa la ta ua le upu le tusi le le hakai. Mawhitai le lofo malanga le tua le abai le upu le tua. Le tusi le hakai. Feta hakai. O tau ku ngomua. A whai poe lima ma leo. Whapea. Le nei. Lo fa pe le feta lai mai o yoba o au. O to ma fa fau o to wala. O to te to me ten. Ai titi me o to wa mai ai. O to wa ai. Ai li ma o nai o to. O to feilu. Ai li ma li ai o to. O to wa off. Ai li fa nai o to. Au leo nganue, ho i se tau. Whai la le tau, whao i le taga, o pupu solo. Te ilo loko se. Te ilo loko le wha puka wa pia pupu wai le. Nā rupo le tua le whai o suia se tas. O ia isi kusi wha penga o Aukuso wale e. Kala fasol piko sa moa e le ma fainga kusa mo po le tua le ka o mai e sel ka o le pula mai o le memo mola e ko be ia a o la fu mai ma ka pe le ma ia fa awa e va ma ka ma fai ka la fai o le bangu le lei. La fai se bangu mo me o la au le fa manguia la tua le fa ha be ka u ho le ale anu e a fa pe lo fu le o fa ko aga ke anu a mai me le fu le a ve mo le tua e ke ma o le ya ke fu i fo la su i me le tua o le se vai o puka o le be ai ai ave ku pe ia me sfua ke ave fa ka me ai le fa le ke le fa pe le pe ke ai ke fiu ai ke le mau
Ke le mo whai anga maonga o le tupe le tua. Lua, kōru. Ore, e ke whiu e. Nanga o mea ia, o mea mamanga. O mea mamanga, o mea mamanga, o mea mai le tua. Ai, o ke wha marasi o kuku, le ka aua, o le tupe le tua. Ka kuia, ka kuki a. A ke whai a mea o maa sifuwa. Le wha whai ngara wha, ke le kaime whai manga luenga msukorua. Ka le kua mai sifuwa i paulo. Yes. A o ke wha mua le tua. Le puha parangi, put God first. You put God first, God bless your family. On me ka aua ka. E au na wha mua le tua, wha mua fuli le tua i ngati oe mana whanai. O le au anga fuli kuku sa whahau lai ki lea, resi o whahau lai kuku au. Ia wha mua le tua. Pese ka loko ka wawe le kuku whahau. Wha mua le tua, put God first. O le tā ua la, o wā wha mua le tua i tono tatu ai. Mele tā ua le Filipe e wha whai kusuma le iwa. Pole tua e mana lamai a o loa tua e whātou toa e ia ia te o tau mea uma e matiti vai o tau e tusa man whaulai o lona vi inga ia ke visa visu a sile kāu tako ke whaia kako ke whawai e whako koe le tua mea kako ke matiti vai o a me ke ua e lako nisi pimane a le whawai me lisa o ka tawa e le kua mea kako ke whaia an me ka ua ia whaila sura. A whapewa ti a koko ni whaila sura ia le ke hau segi. Ia, ngā whuilalo, au ti maa whau. Kako ngā nue o pese a le whaila sura. Whaila sura, ngā salua ia maa ia whai mai le tua le leo le. O kasi ngā me ka ua. O ke wha malosi ia, ke le whapea ke nia oi. A le me ka ua kako whaia. Usi stai le upo le tua. Whaila sura. Manguia i leo kako wai. Manguia le kalisia, manguia i me kako ka hofi ai. O le tuafa Yesu. Amen. Ato pese o pese. Le aufia poto mai. Tato si le papetai mua mole vinga na Yesu lo tato matai awa oia ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia fia Yesu ua fata si mai ia pati ni mama ese mai la siva e matalo fiela to paola ina ua suia ne ole olana ua simane fale ana ua o fia fia Yesu la paola tanga ia pati li mama ese mai la siva e matalo fiela toa paola ina ua suia nei ole olanga ua siva nei vale ananga ua o fia fia Yesu la paola tanga Ua fia fia, Yesu la paola tanga. Le tua le lava se be lilo la si lo faka le tua. Tu peia ma tu wauina le tua o si fulwai ma tu lava. O mea aia o le tua. Ai mata te ofo whatau langa atu luma lau fio. E whai ai no whina ngalo le tua. Mata te taro le tua. Papa ia le kalesia.
Amilia e le foai. Hallelujah. O wala se ese wa foai mai. Ma se te mau ai tupe le tua. Le tua whapanuia la wikaresia. Amilia foi e le foai le tura le fiafi. Amilia e la whai bese whapanuia me o ma te whai a lea fiafi. Amilia whai te akono la tu waraina. I taulaga lea fiafi pasura. I ai o ta ma lea fiafi. No lula sofa ma tu wole ma tu wala awa tene. Amen. Amen. Tātou tau. O mātou whiwhia lawa ta mā ile nei vaenga o Sauniga. O mā i tasi le nei o Sauniga tā ua i lo mātou ola. Ma le soifua au auna i a te oe. Wa mātou te iloa. Tasi le nei vaenga tā ua. E awa wina i mātou mai i mea, sa o mātou wola ai, awa whaafawina i mātou le tua. Ao laua whionga pa ia e toi whaamatalaina, ma toi whaamanatu mai ai. Le tā ua, le ngā lewenga na whaia e le tua. E ala ilo na alo, Yesu Kristo i lungo o le sātau. Ia ngale lei, whaasoa mai oi, awa whionga pa ia e le nei a whiafu. Ai sei mamori atu e nei, ia whaio sa whaamanatu ia i mātou umo. Le tāua o le nei Sauniga. Ano Yesu. Amen. E longo a tala o le Sauniga nei o le whamantu. O le Sauniga le nei, e le o se Sauniga. E pi tātou te manatu māmā iai. Le anga o Sauniga e whaailoa ai le mtau tia o le atua. O le Sauniga na whaailoa ai le tāua. O le whasanga inga le tamā malona atari. Saui lea. O lo na alofa na mafua ai. Na ese tamā malona atari. Aisea. Na ese ono i tā ua, na ese ono i tātou, na whaua i ele tuola na alo, e maliu maoti lunga o tātou, o na o oe to tasima. Pea e manatu i lea lofa leo lea tua. Whai mai le tāla le tusi pa ia, tusi ma sani ua, longo ai le whaalongo. Awa whapea lava o nā lofa mai o le tua i le lalora. O ia wina mai ai lo na alo e tōtasi. Ina ia maliu. Ia awane i whano i tātou. Tātou sao i le ola i whapa. Mai vai le lofa leo le tua. E le mana o le tua e te whano. E le mana o le tua tātou te whano. Wa e malama lama le lei le upu lea. E leo se upu whai ngō fie. E leo se upu tau ngō fie. O le upu e o le oti. Ai whaalongo le manatu o le tua. E le mana o le tua e whano se tasi e whatua tua i a te. Whatua tua umala tātou. Ai wa ai oe. E le mea maa nei a laito tonu le a ano le whina ngalo le tua. Amen. O le ola i whapavau tau. O le alofa o le tua e whaapavau. Whaapavau lava, amen. E lai se me puna ti ai le alofa o le tua. Tau tino ai le tua, tau nuunga o le alofa le. O le alofa whaakako. E alua luaengaka. E muta. E koe ala kuri iska kala ke mga use mea e mai. Sorry, wale se mea. A o le alofa o le tua lea. E whaafonga i e li tara tuspai. E mai e o le whaapavau.
Ai le manatu o le tua ta ua le manatu o le e wha manatu ai a te oi. Ia ei loa ma owi loa. O le taunu unga leo le tengata wha tua tua. O le taunu unga leo le tengata wa ia talia ma le fia fia. Wa ia talia ma le nganga wha fitai. Amen. Le wala au mai le tu. Ele e whanu. O le upo lo le whanu. Pei ana ufa i atu ele o se ufa i ngō fie. O le upo le whai e tangata le tua. Ai au mai le upo ola e whawawau. Whaua i tātou li sai minei. E tātou sawalinga whaawau ma le tua. Ia ei loa olo ia te oele a lofa whaawau o le tua. So se mea te iai. So se mea te nofo ai. So se mea te ngalue ai. Nai whaapu lou oi le lofa o le tua. Ina ia e mana tu natu. I le te le ma le tāua. Ma liu leo Yesu o na le lofa ia te. Angalesa ma liu. I le fu i se ola. Hai vai o e le tala Yesu le na fai mai. Tapu suma lima tuso iane fai mai. E le ai lava seisi alofa. E sili atu i lo o le nei alofa. O alofa moli ma o alofa moli ma o alofa la fotolo ma o alofa la fotolo. Fa mai asu ele ai seisi alofa i lunga atu na lo le alofa le. Alofa le tu. Amen. Sauniga ele tua. Lo na alo e totas. Lo na alo fa pelpele. Lo na alo le lei atu tua. Ele maseku se me o lo langa. Ele se me fa le ton mo le o langa. E mama ia ia. Ai no filifilia ele tua lo na alo le. Se I maliu mo tatu. Se ia mai ai se le leinga o le tangata. Wola I lang sala. Se ia be se lang sala. Ai se I fa fowina le o langa. Amen. Ai mai lo le tala. Bo ila tu uma. Bo ese mai le nei vai ngalo langa tua ia. Pe vai mai pau. O te wo o mai le ola fo. Uma le ola kuai. A wo o mai le ola fo ia te oi. Wo o mai le ola fo ia te au. Ai shata tu te le ngona ai le fa tai le lofa le ole atua. Kau kia le lofa le ku. Ave se uma me uma. Ai au mai le ola fo ka ku ke ola ai. Le ola na nga ma fuenga I lo halofa. Ola fo. Anga le ola fo ke le I lo halofa. Anga u le ola fo ke le I lo halofa fo ises. Lo fa u ke. Amen. Ta wa ya ma fa na tu le tu spa. Ngai li si a ko me lo fo Yesu. O le la fa ma lo. Amen. O le li si sa u mi mai le loto e fa tai ai le tu. A ko mo ku kusala u li si ma la u li. Ame salo ke le ila ubisi la ka waku ya ke oi e ma ka ukia me nga fai ai le tua ya kia. Amen. Ai se awo ku lai penge o le lofo le tu. Anga o ikua ke le ku fa penge. Ai o le lofo le tu na maliu moa. Fa o lai nai lo tangata. Fa o lai nai lo olanga. Sui ai me uma. E o savali vali lo mo lumana. Ia le tua le ia fia. Sauniga matape nei na oe. Ia tu sa mau talis. Ia tu sa ka o le lofa le o le tua. Nanga mata tia le lofa le tua. Nanga bia fu lofa le. Ora fa ma. Lessa tawo tau tau ai le faula na malingi lona toto ia mamai taua o na tui fao lona itu na tui ale tau o italo le pale tu
Nai se kone o ta pena Yesu mo lona mai o ana toi upu mo oe ma u le aso le ne ua mai a u taunu nai se isi mea ana totoe o foa ia tolo na ora e sui ai ana wo pe ona ta o just pai amen ole lofa fa ali lava leha ole tu ai fa longo le lei ma e mata mata le lei vinga upu ia Yesu ua ma e a ua taunu o ame umalava na tu ua tatanu umaila tu mai lungo na tau au amo to tas fa matanga ina i lungo le sa tau
ona o le loto ano o le lofa. Mana tu natu oi atu oi. A o wina ma Sauniga le whamale tunga le areto ma le. Nia lawa po. Na whaala tai nai le li o Yesu. E mana tu natu le upule. Whaala ta. Whamai tala tupa ia o ai lato. Au tari sua i lato. E tango Yesu i le areto. Wa tofi ma ua whaafitai. Wa ia whape atu. Ina a ia o tau o lo tino le nei. A o ai la tau. Si tia e ia le ipulunga, ma ia whape atu. Ina inu ia o tau uma i le nei ipu. O le ipu o le whea ngainga whau lea i lo totu. Na wha malingi ina mo te ngata. Wala au dia oe mwhaina e tūla i mai nea fia. O tei loa le tāu o le nei upu mo oe. A e sa unia i e tali. Nea lofa le o le tue ala. E le wha atusa o lona tino ma lona totu. I tātou te whaafetai ai le maliu leo Yesu. I tātou te whaafetai ai le lofa leo le atua. Ngō oe maa. I tātou talia. Pea pso whaafetai. Tai le lofa le atua i ate oe. Kaptai mena whaia i wana alo i mua sa Nā tō whaafetai o he tama. Tai le nei Sauniga o le whaamane tunga. Sia oe i le minga ale au paia. Ya fama maluina oe. Ya fama maluina oe. Lea suae. Uatuina.
soifua. E atoatoa na soifua e pahia. Olo na soifua e mamalu. Wa ofa maisha ya maweta wale ola e whamangau. Watipati e wahao I longa tua. Watala ia I sautauranga pati ia te ia. Na tauranga na ia whaia ia soifua o Yesu Keriso. Na wasa sama ina ia o tatou wala aile o langa line. E o aile ola e whamangau. Hallelujah. Ele aise isi atua e tutusa maoe. Ola macho watua lelei, ola macho watua lofa. Ole ne faitau langa ia I matou I lau soifua. Ole mea lewa macho maua I le ola wa macho maruia. Ai le ola e whamamau e tatala mo I matou. Ole wa matou saulote e uluatu le mea sili ole paia ona le toto Yesu Keriso. Pati pati o matou lima. Mafetai le taulanga wa e whaia. Le taulanga e tasi a iawhe na e whaia mo I matou. A tōtu toi whāwhō I ato e la mi inga. A wā mea umai mai ato e. You are worthy of it all. Pati pati atu ia ia wa hao ia te ia I le whiawhine. Whawhetai a mea ua whaia e lau atua. O lana wha malolonga o lana wha saulotonga. O le ola e whamabau a ia whaina mo I tato. A wā o I o le atua lele. O I o le atua alofa. O I o le atua whamaoni. Whawhoia I le mi inga ia te ia. Hallelujah, Father. Yes, You Jesus. are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are worthy. From you are all, and to you are all, and to you are all things. You deserve the glory. It's a time we are to oe. 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 To you are all things. You deserve the glory. It's a time we are to oe. It's a time we are to oe. It's a time we are to oe. It's a time we are to oe.
pati awa ao ia taia i le fiafele. Pata le sa taulanga pati mo laua tua. Hallelujah. Hallelujah. La matou taulanga pati lea la matou atu. Matou te whawhetai ai laua lofa. Ma matou bibi ai pēi a te oe lea unoa. Whai loa la matou anganga whawhetai. I laua lofa e pei ona e whai loa ma e whatau nuina. Wai whoaina mai kia riso. Nei o matou manuia i leo langa li nei. E le ngato le ola i leo langa li nei o le ola atali. Wai whoaina mo i matou le langi le atu. Whawhetai le toto Yesu kia riso. Whawhetai o whaalava ua malolo ai so se ma. Whawhetai le manolo usuafu. Te mua i le alia le lalangi ma ua sola i le whiri. Ai vivi i sauloto le whanau ala ua whio. E vivi ma whamanui a te oe. O mātou pati ai lau le lei le afiafere nei. Whawhetai tele tama. Ia vi ia lava oe ke riso. Ia oe anganga paia. Ia oe lo mātou atua le lei. O le na saunia le whaola tanga mo i mātou. Lo lava suafa Yesu ke riso ala langa whatasi ai le aingo le atu. Amen. Ala mai lalo. Ame te re whatafa i lo tua oi mai whatalofa i ai. Ave e se ata fia le nei fiafi. Amen. I le atua. Whaftai le anga le lei o le atua. Whaftai i le atua o mawhai o na tātou whiloa i manu. Tātou whiloa i lo na anga le lei. E ui lava o na lolo wale tau i ti munga ma. Saviri angi malolosi mai. Ngai whaftai a e le o tua i lo nau i le ali. Ma tua i ngā tau whapene. Ma nei al te oto whaalongolongo pa o apa. Ai whaftai. Ai whaftai i rea tua. Wana tai mai lau soifua mo tātou wola. Tātou o mai fia le nea fia whaftai a anga le rei o rea tua. Mori e rea nganga whaftai ma le whaamalo i lau ono sa i mai le nea fiafi. Tātou te reo whaitau langa whaatasi ma futu whaatasi mo tātou mātua whaare nganga. O iai se wala ulia whapena o nā ngai atu ai la ua ni a fiafi. Ia i la ua mwhai la unga o le kampaina le sone numero 2. Sone numero 3, sunga i whawhianga inga ia abele ma lato maftanga. Nei lai whamai e lato maftanga tu whatasia o tātou mātua whaaleanganga o lo whai la unga o le whamoimoe. Alo o muli mai o la ua lo whaanga whamonianga i le kāresia e maiso le au paia. Tātou mafuta whatasi msalo a mai a tātou e mos whiro inga nea fiafi. Pe atu sai ma rola malosi. Ai ale a ia. Iei saso tātou toe whiroa i mai la ua. Whatalo whatu nea fiafi le sua i o. Sunga i lau whainga luenga le tua i whaiwhi au langolango ma wharitua. Sunga i tō ina mo lātou wharitua. Ia sunga i ti a kono i rimta mai ta i wharitua mo lātou wali ia wa me se fo i alo ma whanau. Ta mātutua ma tina mātutua o le kāresia. O wharitua ma tausia o le mālosi o le kāresia o lava i alo ma whanau ia. Whawhiroa i atu whatalo whatu le nea fiafi i le suafa manu malo Yesu Keriso. Welcome you and greet you in the name of our Lord Jesus Christ. O ia lea o mawhoion tātou wheiroha i le neia fiafi. Whaion tai mai lo soifua ma tātou maua seola. Ia o tātou mai tātou te patia le hanga le lei o le atua. Me reo e roa ai le tangata e nau i le atua ia e fia e mawhutafuta. O le upule a le atua ua lavani o tātou tuua. Ia le mawhutafuta whatasi. Ia se whatalofa le nama se whawhiroha i nai le paia ma le mamalu. O le au paia o whanau pele. O atari i mawhawhine le atua. Ma whai ona mafuta le nea fiafi le whaangaroina fo i se whatalofa. Pa anga mauo le kālesia o lo tapua i mai so se tafwa le nei ke lope ia. Ma tu te whatalofa atu ma whawhiro i atu le nea fiafi.
I le sua whamanu mālo Iesu Keriso. I awele se patitere mo le atua. Nai whaasira silanga le na tuina mai. Mo le silafia le tātou ainga. E nei a fiafi. Fofuanga mo nei vai aso. O le a tatalo mai lava tātou tina i le maota ma malu lawa i le a fiafi a tai au. O le atu le awa noi tama se ia. Whaatapena ia. Ana tō ai tema mo le aso sao. Lumana i nei o le aso sao tama. Ia a whapena ona. Whaawa noi le nei vai aso i fofuanga mpolo kalame whaatatia le kalesia ia o le atu le awa noi tama. E whapena ona whaatapena ia e whaamaua lei mai lunga le stage. Ai le ana o le tātou au tatalo ia whaamole tātou tatalo mai e maoto malalawa i le fia tai au whaamole mawhtanga tina po le wina i fia maua stau 5 minute i le fia finei pe atu ua le Sauniga whaamole o lo mana o mia o tau e le komiti whaamole fia maua stau whairo inga i le fia finei pe a mai e le Sauniga. Salo nisi whaasisilanga i o lea ai sila nea i lunga o tātou penga te whailanga. A whai fo e tere masani ona ea ngai ia. Mau atu lava i nisi fo i o tātou. Waia whaasara lau ia, whaasisilanga pe a whape e tere sila fia ina e whelongo wa i lava. Ia wale nofo sila fia o le karesia e meise i tātou mo fuafuanga i le aso ma le aso. O le aso sauta ma le aso lea o lumana i nei, le aso sao lumana i nei. E whaasila atu ma le whaaloalo. E le whai alas tātou Sauniga i le marutapua i lea. E le mauas tātou awa noa i le aso sāle a le asau nei i le tai au. A le a tātou toe la tātou whaatasi i le holiday inn, le whalitari malo le holiday inn, i le tai au le aso sāo lumana i nei, whaamole, whaasila atu ma le whaaloalo mo lo sila fia, Pai eiso isi ele o anga i mane fia o lo maua mai nei fasila silanga. O le ale aise tātou Sauniga i le asao lumana i nei i le whale nei. O le a tātou anga i uma i le Holiday Inn po le hotel o le Holiday Inn. I le tae au i le iwa, i le tae au i le aso sao lumana i nei o i nao le a whapena ona whai i le aso sao tamā. Ma le whaaro lava whaasisila tuai mo lo sila fia i le aso sao lumana i nei. Tātou te le mafuta i o le a tātou tāpua i le Holiday Inn. Whapena ona tāpena i le aso sao tamā. I o le a maua inisio fuafuanga, inisio whaasisilanga. Mo lo sila fia i le nei a fia i le nei vai aso. I runga upenga ta whailangi ma le whaaro lava. Salo pau i ona i whaasisilanga mo lo sila fia. E inisio whaasisilanga e whapena ona whinangalo i o tātou mātua i o le alongolongo tu lava i runga o tātou i tū lau. Au nea fia whaatapena oi mo le upo le atua. E rea ia seisi me mwhai ona suia le loto mo le ola o le tangata o le soifua mo le tātou wola. Ona o le upu a le atua. Haleluia. E mai o le meri e sua malie. Le upo le atua e le ngata e sua malie e pe o se meri. E whai mai fo e malosi pe malo pe o le samala. Amen. Mea ua whaatusa i la fionga le atua. E sua malie ia ai toe ma fai foi ona matua inuti lili ia le papa o le ale fia malo le papa. O le upo le atua inuti lili ina. Amen. Haleluia. O le upo le atua o le ola le ia i tato. O ai lava e whatua tua. Tali tonu i le atua malana upo. O ia lea na te maua le ola. O tu sunga ia avui. Sunga ia mātou te ngā lue whātasi lea fiafi ma le nganga o le atua. Ame te le tūlai mai e te talalu loto. Whatanga le nganga o le atua. Moli mai lana upu i lau loto. Lau whilangalo mo tātou loto i le fiafi nei. Le nganga le atua na te amai ala na upu. Le upu tātou te ola ai. Le upu
Matau se fia whanongo iai. Suoto sina ina o tato. Matau se Io tato ino le lei le fina ngalo le tua mo tato. Olopa imai anganga paia ele mafai e upuna fa matalaina uasuia ole ngangana ele mala matangata awa ole sua e ole mana Maya oe anganga paia I le afia fene. Awina maya lo anganga paia tama. Se I pai o matou loto I le afia fene. Matou te whalango ia te ia. Matou whamoe atu I la wafio anganga paia. Wai le ai se malosi o le tangata. E le ai se poto po se atoto. Wana o la wafio e atoto ai meu. O la wafio e lelei ai, o la wafio e manui ai, o la wafio e te moli a la upu. I fina ngalo maloto, o lau whanau, o lau e kalesia mai matou. E whapena ona matou wola fia. E tu samalo fina ngalo fasino i ai matou. Whau ula matou whalongolongo I le afia fine. Whau ule whafofonga lau e kalesia. Whau ulo nei tangata. Maise o la wauna ia vui. La whai mafofonga o la wafio e moli la upule nei afiafi. Macho langona ina lo feta lai anganga paia. Whai loa le fina ngalo le tamaya I macho. Io macho wola fia ma bibi bibi mauti noa. O e lava lo macho watua o macho au na ia. Manuia mai lau a fiore nei a fiafi, manuia lau e kalesi. Manuia lau fai pese ma le au ngā lulu e siri ona mawalunga sau vi inga e ala le pati o matou li. Tele sau vi inga tama. Lau lava suafa Yesu ke miso matou ala langa fatasi ai. Amen. Hallelujah. Ia tātou tele inga. Ia oile upole atua. Before we come to the Word of God tonight, acknowledge your presence tonight. Thank you for your service and all what you have done in the church. Preparations of our and every days and every weeks, we thank you for all that you have done for the Lord. Also our office in Otahu, we thank you for your service. We thank you for honoring God and serving the Lord.
what you have done for him, Mangana wala au I lo soifua. and he's calling upon your life. Mori la nganga whaftai ma la nganga whamalo. We thank you and we acknowledge that. Whaftai fo I lo o tauanga le lei o tātou mātua whale nganga. We thank you for honoring our spiritual parents. Le aso ma le aso. Every day, Le ngata o tau mawha o seleni. the food and the money Fo ina mo I la ua. that you pledge for them. Mori e le nganga whaftai tele ma le nganga whamalo. I le pa ia mawalunga o le kalesi. We thank you so much. It is an honor to God Ono mea le lei wau tō whai e le suafa o le atua. for all the good things that you have done because of the name Whamanuia of tele le Jesus. atua ia te o tō ua. May God bless you all Le suafa o Yesu. in the name of Avero Jesus. se pati tele mo le. Give a hand for the Lord tonight. Haleluia, whai o maua lau tuspa ia, sue lau tuspa ia ia. O le nganga whaftai o tātou mātua whale nganga. No se avon lo mwhai o na tūla e au auna ia te oe ana le upo le atua le nei a fiafi. Acknowledge this opportunity to our spiritual parents for the time that given for me to preach the word tonight. E reise atoto e reise poto e reise malamalama ia o le atua lava. Na te whaonga ina I tātou mōlona whinangaro le nei avanoa I o se avanoa maualunga. E fo ia I levi inga I le atua. I believe and trust in the Lord that He will use me, and I thank Him for the opportunity. Whai wa maua lau tuspa ia I le tuse lua korinito. Lua le korinito lona mata upe tolu. 2 Corinthians chapter 3. Tasi al foi upu lea le atatou mawhauwhau ia I le afiafi ne nei mawhaafonga iai. Se ale finangalo le atua mo tātou. We will only read one verse from this chapter. Sano fo io le e tau fia o umi ia o e le nei afiafi o vavai atu o lea e. Whai si ti munga ia e mana ia le pese lea sa awe ele vi inga. Mana ia lo sui ti munga whale nganga. It is because of the weather tonight. I don't want to keep you long. But I believe you all touch with the song that we praise God tonight. We need the rain of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Lua le korinito lona mata upe tolu al whai upe sumal fitu. Verse 17, 2 Corinthians chapter 3. Au maua sau no mai amene. Amene ia le atua. Nei tatou whai tau whaatasi e whaonga I lau tuspa ia na e su mai mo e ni fiafi. Whai tau whaatasi ia, I wha Samoa. O le li foi o le nganga ia, o le mea o iai le nganga o le li, o iai sa o le tonga. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amene. Mai o le li foi o le nganga ia. For the Lord is the Spirit, O le mea iai le nganga o le li, wherever the Spirit of the Lord is, e iai le sa o le tonga. there is freedom. Hallelujah. Le sa o le tonga le alewa e su mai le afiafi le nei. Amene. That's the reason why you are here tonight, because of that freedom. Le sa o le tonga le wa e vivi fia ai mai pati le hotele. Amene. That freedom enables you to freely worship and praise God tonight. E le o to iai se mea no no tia ai lau taulanga whaftai le atua. There's nothing can pound you from coming to sacrifice and Le give se honor si to mea God. tau fia o ao e pati ma vivi le atua. There's nothing can hold you back from being glad and Wa sa o loto lau thankful. tapuai. Because you are free to Sa o worship. loto lau vivi. You are free to praise Wa God. sa o loto lau alanga. You are free to shout for Wa the sa o Lord. loto lau pese. You are free to sing. Ku sa pe tele pa o lau pese. Vivi ya amen. No matter how good that quality of your voice is, but praise God. Le ai se me va ia amen. O le Nothing. leo mai le atua e toi vivi ai le fa na wa le atua. There's Amen. no boundary when you come before the Hallelujah. presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wa sa o loto. You are free. Wa e sa o loto. You are free. Ele nga te sa o loto lau vivi. Not even you are free to praise, A wa o lau vi inga i le mamalu o le atua. but you are reaching before the presence of the Lord. Amen. Ave leo se patitele vi ai le atua ne Give fia. another big clap offering to God tonight. E fa autula se ave ai mo tatou le ne ia fiafi e fa pea so na faita win. The theme for tonight will read like this.
Whaasao loto ele mana o le anganga pa ia. Set free by the power of the Holy Spirit. Whaasao loto ele mana o le anganga pa ia. Set free by the power of the Holy Hallelujah. Spirit. Ua e sao loto ona o le mana o le anganga pa ia. You are free because of the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Manatu mua la e whapena ona a mata i se tātou. Whaasoa inga po le upo le atua mo I tātou ni nefia. The first point that I would like to share tonight, E whape e tasi lava le anganga pa ia. only one Holy Spirit, O le tamā the Father ma le alo and the Son o le atua. of God. E tasi lava le anganga pa ia. O le tamā ma le alo. Only one Holy Spirit, Amen. the Father and the Son. E le whape ese le anganga pa ia le alo le atua. Ese le anganga pa ia le tamā. There is no difference of the Holy Spirit and the Spirit of the Father. Tasi a le anganga pa ia. There is only one Holy Spirit. O le anganga pa ia. O le atua le tamā, o le atua le alo, o le atua le anganga pa ia. The Holy Spirit's got the Tasi lava Father, I got the latou. Son. Le tolu tasi pa ia e pe ona e sila fia mo tātou I loa. O le atua le tamā, o le alo mo le anganga pa ia. The E le ai Trinity. la se si anganga e ese mai ai. Amen. Hallelujah. A fia pe i se si anganga. If there is another spirit E ese mai le anganga o le atua. different from the Spirit of God, Ingala pe se anganga lau fa ia. there must be an evil spirit then. Le tala noa le upo le atua e wha malama wha I loa i tātou. We are talking about the Word of God. E tasi lava le anganga pa ia o le tamā. Only one Ma Holy le alo o Spirit, le atua. the Spirit of the Lord God, Hallelujah. the Son of God. E iai la le mafua angana lai ona. Ma na o le atua pe nau mai le atua se ia whasau loto tātou. Amen. There's a reason why God wants us to be free. A fo ia iai anganga o le lalo langi le nei o lo whape nona whewa. Because there is a spirit around this world. Whai mai na tala tus pa iai le amatanga. The Bible says in the beginning, Na whai e le atua le tangata. Amen. God created a man. Na whaia I le lelei atoa ma le silafanga le atua whai mai na sila atu. Ua lelei. It was perfectly created from the beginning, the man that he created. Na iai la ma le folanga le atua. And God spoke his word. Ina ia whapenao na tausia le tangata. The man can abide with. Pei tai la. Lewa e malama wa sila fia fo I le tala tu spa ia e winga ia Eva ma atam. But now we know the story about Eve and Adam. Na iai le nganga na whaase ina I la ua. They were being deceived from the beginning. Amen. Amen. Na iai le nganga na whaalave I fuafuanga le atua. There was an annoying spirit that deceiving them. Polo kalame le atua. The plan of God for their life, Mo le manui o le tangata. for the blessings of a man. Hai mai le tala tu spa ia. Na whesota. Sa o mai ale atua le tangata ina ua uma na whaia ia le tangata. The Bible said God directly spoke to a man. Na langona le tangata le si ufufonga le atua. The man heard the voice of God. Tali foi le tangata I le bala aua le atua. And the man replied according to the call of God. Pei tai na ua se le tangata. But when they do wrong before the Tonga Lord, fiti le ti apolo. because of the evil spirit, Hoi nana le tue langona I le tangata le bala aua le atua. from that time the man never heard the direct calling Aisa from wale o God. si tai le tangata I le atua. Because the man disobeyed Au o si God. tai ma whaalongo I le leo le ti apolo. They obey and listen to the voice of the devil. O le nganga foi la leo lo whaalabe lave o mai ai le taimile nei le whanau le atua. This is the same spirit that coming around that trying to devastate our life. O lo nga lue mai le nganga o le atua mo le manui o lana e ka le sia ma ona tangata. The Holy Spirit is working for the benefit of his people and the Nga church. lue mai foi satani e whaalabe lave e mwhaasise. Satan also worked to deceive people of God. Ina ia awane yo o le tangata I mea ua fola e atua ma whatau nuu e le atua. So they cannot reach what God has already planned for them to have. O ngangala ia le fina ngalo le atua e whasao loto mai ei tātou. These are the spirit that God wants us to be set free Ina ia from. awane toi whaalabe lave ngia lau tāpua inga ia te ia. So they cannot deceive you while you are coming to worship God. Ina ia awane toi whaalabe lave ngia lau au nanga ia te ia. Those spirits will no longer come and annoy you while you come to praise God. Na ia awane toi poloka inga lau baba ai atu I le atua whaleanganga. They will no more
boundaries to cover you, block you from looking up to God. Na ia e la ngona pele leo le atua. But you have to hear the voice of God. Hallelujah. Mea reo lo filangalo ia le atua mo lana whanau. That is the will of God for his children. Na ia sa loto mai a nganga o lo whalapelawe. So we can be set free from those evil spirits around us. Ai mai la o tama. Male nganga pa ia. The Father, the Holy Spirit, Male alo po Yesu Keriso. and the Son, or Jesus Christ. E ngalu lue whatasi lato. They all work together. Amen. Amen. E ngalu lue whatasi lato. They all work together. O le tama male alo male nganga pa ia e ngalu lue whatasi. The Father, the Son, and the Holy Spirit, they all work together. E whaalongo le atali il tama. The Son listened to the Father. E whaafonga le nganga pa ia le tama. The Holy Spirit listened to the Father. O mea fina ngalo ia le tama. Whatever the Father wants, E whaatau nu le atali. the Son will fulfill it So soni ia le nganga pa ia. with the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Tato wava ai le amatanga le fofuanga le lolangi. If you see at the beginning of the creation, Sa na o le tama ma na fofuanga. it was only the Father and his creation. A o le mea na whaonga e le atua e whatau nua i lana le fofua ino le lolangi. But God used in the beginning to fulfill it is the Word. O lana upu. It was the Word that he Amen. used it to fulfill what he, O lana upu. it was his O Word. mea tala tuspa ia no na feta laia o le atua. According to the Bible, when God spoke, O na tūlai mai lea. everything come to pass. O na mea momo. O pōri uri a. It was the first thing Male come up, malama, it's the darkness and the light. Amen. Mai no na feta laia o le atua ia malamalama o na malamalama lea. When God spoke to be light, there is light. O na tu ese le atua le malamalama ma le pōri uri. And he separates the dark and the light. Mai na ia whaingoa leo le malamalama o le ao. Then he named the light, light. Al pōri uri o le pō. The dark. O le mea tau fia momori atu i le fia nei. Na ngā lulua e whaatasi le atua malana upu. What I want to let you know, God works together with his word, So soani le nganga. Amen. with the help of the Holy Spirit. O no na feta lai o le ai ma le whonga ele ele. To separate the water Feta from lai ai the le earth, atua. God spoke the word. Whaingoa ia ele matutu o le ele. He revealed the ground as the dry land. O le whaaputunga vai wa ia whaingoa le sami. The collective of water, he called it the sea. O lana upu lava na whaunga. But his word, he used it. There is power in the word of God. E iai le mana i le upu o le atua. Hallelujah. Hallelujah. Ia le mana i le upu o le atua. There is power in the word of God. No na feta lai a matau nuu, feta lai matau nuu e whai mai. Ina ua o i le taimi e whina ngalo i e whai le tangata. By the time that he is willing to create a man, E le i feta lai a le atua. God didn't even speak. Whao ngao na au. He used his hand. Amen. Amen. Mai na o le tangata e le i feta lai e le atua e tū lai mai. Only the man that he created, he never spoke the word to it. E nga i a whai a le tangata. But he created the man E o na au. by his own hand. E ana o tātou malamalama i le tala e pe ona iei le ulua i tangata i le amatanga. Ina ua se ma ngā sala le tangata. Now we understand the story about Adam and Eve when they become wrong before the Lord. Ina roa na fina ngalo i o le atu ese le atua malana upu. Amen. That is where he decided to put aside the word and him. Mai le tala tus pa ia i le Ioane mua sai le amatanga le upu. 1 John, according to the Bible, the word was at the beginning. Sai le atua le upu. The word was with God. O le atua foi o le upu. And God is the word. Mai o ia lava sai le atua i le amatanga. He was with God in the beginning. E le ai foi se mea na whaia e le i whaia ia. Everything that was made, he created and he made it. Hallelujah. Amen. O le tamala na o le whatonua. The Father, he only command. Amen. Na o le whatonua. The Father, he only command. A o ile na ngai oi.
But who was working? O le upo o le atua. It is the word of God. Awai le upo o le atua ne liu tuna tangata mai. What is the word of God O coming to Yesu flesh? Keriso, amen. It is Jesus Christ. Wa liu tino tangata le upo o le atua. The word of God come to flesh Ai sea. Se Why? i whatau nuu le fina ngalo o le atua. to fulfill the will of God Ona uanga sala le tangata. because of the sin of the man. O le tue mau le fisota inga le tangata ma le atua. The man was disconnected from God. Wa mamao le tangata ma le atua. The man was so far O le from tue God. langonga le tangata le siu fafonga o le atua. The man hardly hear the voice of God. Le mafuanga lea na sila alofa mai le atua le tangata. That was why God, looking at his man, at the man that he created, Fo ina mai ai Keriso. he gave Jesus Christ Si e toi whaia le leinga o ia ma le tangata na le iloa. to do a reconciliation of the man that he created and him. Hallelujah. E ngā lulu e whātasi le tamā. The Father and the Son Ma le nganga pai. and the Holy Spirit, they all work together. Amen. Amen. E ngā lulu e whātasi. They all work E together. le esere me ngā lue e le alo, esere me ngā lue e le nganga pai, esere me ngā lue e le tamā. They all work together. E ngā lulu e whātasi. The Holy Spirit, the Son, and the Father, they all work together. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. O le tamā la. So the Father, Na o le whatonua. he only gave the command. O le fia mai fo o Keriso i le lalolani. When Jesus Christ came to this world, Ngā fia mai ona o le whatonunga. he came because of God's command. Amen. Amen. Ele I whai, ele o le fina ngala po le loto o le li o Yesu Keriso na fia mai ai le lalolani. It is not the will of Jesus that O why le he came to go. whatonunga le tamā. It is that command from the Father. E fia mai se I maliu. He came to die Se tongi ola le tangata wang. to redeem and to save the man that was sin before God. A oi na fisosoani. And who was the help? Na fisosoani le nganga pa ia. It was the Holy Spirit that he helps. A whaafonga ma tātou whaitau I taimi o whaososonga ma. A o ia Yesu I ona ti ngā o anga atu e maliu. If you read and you understand the time of trials when when Jesus Christ went O ana through, saunoanga tātou te iloa ai. his word tells us, E le ngata na awina mai o ia le tama. not even he was sent by the Father, A ua whaafaigatai a te iona whaatau nu. but it was hard for him to fulfill it. Ai mai ana whetalainga. Lo tama ai. His word says, my Father, A mawhai lawa e mawhai o na ave ese o le nei. if it is able to do it, Ave ese. then you have to remove this cup. A wane I whai alo lotu. Not my will, A o lo whina ngala. but your wills to be done. Mai e moli mawal tus pa I o le nganga pa I. The Bible says the Holy Spirit is the helper. Whaalotu tele. Encourage I le ali o Yesu Keriso. Jesus Christ. Amen. Amen. O le ngaluenga le nganga pa I e ho mai lava I le afiafi le nei. That is the help of the Holy Spirit as of tonight. A tātou wawa ai le I au auna le atua I le whengai ngatuai. If we see the man of God in the Old Testament, Na whaatonu ai le atua. God commanded him Ia whaia lea mea e whina ngalo iai le atua. to do what God wants to do. Whetalai le atua ia Mose. When God spoke to Moses, Alu ia e kupito e au mai lo nuu mai. Le mea o lo nof polonga ai. go and set free my people from Egypt. Na iai se fisosoani ia Mose sai ai. Was there a helper? Yes, it was a helper. Amene. Whao ngai le atua alona. God Tenia used le ifa- Aaron to help him. Na au le atua ia Noa. When Whao God le va. spoke to Noah, you go build the ark. Na whaatonu ai le atua. He only command Noah, E ngalulu e whaatasi. work together. Le tangata e ustai le tama. The man that obeyed E the Father, usitai le whaatonunga le the man tama. that obeyed the command from the Father, E whape no na manuia. there'll be a Amen. blessing. Na manuia taitai ngā Mose. Moses' leadership was blessed. Amen. E una le yo le no na fola Even though he didn't make up to the land of promise. Paulo tangata o mai ai le taimine ele I maua po feo tanu ai le atua. This is the only man that up until now, Amen. we don't know where he was. E fiu ia scientisti poto lo lange sa ili po feo iai po ngā ibi Mose le maua. Most of the scientists, they never discovered where Moses was being buried. Amen.
E le ai masa tangata e malamalama I fuafuanga le atua. No one understands the will of the Father Ai se ana usta I le finangalo le atua. because he obeyed the will of the Father. Whasauina Mose malona ainga o nana usita I le atua. Moses and his family is being set free because he obeyed the Lord. Hallelujah. Amen. Fio Yesu Keriso I le ao tau matau I le tu tau matau o le tama. Jesus Christ has now been at the right hand of the Father O nana usita I tama. because he obeyed the Father. Se ata manino lea ma se whaataita inga lea mo tātou. This is the true picture and a good example for all of us. E leo toe I le lalolangi Keriso. Jesus Christ is no longer Ma on e earth. ala na ngaluenga sa whaatino I le lalolangi. He finished his calling that he was called to do in this world. A ia ila na upul whapena na tuua mo tātou. And there was a word that was leave for us. E iai le fsosoani mo oe. There is a helper for all of us. E iai le fsosoani mo tātou. There is a helper for all of us. Ma wale Ioane sfulfal fo I pos fumale ono ma sfumal fitu. John 14, 16, 17. Mai whetala inga Yesu I rona auso. O te whai atu fo I ni tama. O na fua I mai le e ia te utou le tasi fsosoani. And Ina I ia will- tu maupea o ia te utou e whawawau. And I will ask the Father, and he will give you another advocate who will never leave you. Amen. Ai mai e tu mau ia te utou e whawawau. He will remain with you forever. Ai ole anganga e tupu ai le upumoni. He is the Holy Spirit who leads into Ai all mai e le truth. mawhai e le lalolangi o na vaai ia te ia. The world cannot receive or see him, A o tau te iloa o ia. but all of you will recognize him. Amen. Mai Amen. wale iloa o ia. A o tau iloa o ia. A wa e tu mau pea o ia I to tonu ia te utou. The world cannot see him, but you can recognize him because he remains inside of you. Ana ala me tātou toi popole ai. So why are we keep on worrying? O le so I fua le anganga o le atua I to tonu ia tātou. The Holy Spirit lives in you E fe soasoani ai tātou. to help all of us. Nā le ngā lue mai ai le atua. Ina ia mawhai ona whasao loto tātou. That is where God Amen. helps to enable us to be free from all the evil spirits in this world. O le nganga whaasesea lea sai le amatanga. The deceiving spirits right from the beginning Lea na sesea I ewa maatama. that Eve and Adam being deceived Lea from, o mai al taimi nei o lo ngā lue. it is still working as of tonight. Ai ai le taimi. But there is a time Le ai wa umona whaato I lalo I Yesu. Amen. but Jesus Christ already, Wa umona whaato I lalo I Yesu. Amen. E le o to I aiso na malosi. E le Jesus o to I Christ aise malosi o le conquered him. nganga lea. There's no more power in the evil spirit. Ai ala o na malosi. The reason why it still have that power O tātou. because of us. Amen. Ia ave se pati te le mo le atua ni e fia. Give a hand for the Lord tonight. O le fina ngalo le atua. The will of God, Ia sao loto I tātou I mea uma. we have to be free from all things. Ia ia nganga e le tasi se nganga o lo whaalawelawe nei le lalolangi. There are so many spirits that's coming and annoying us in this world. E iai lava, ai le o tō iai so lātou malosi. But there's no power within them. Ai foi le ua manu malo ia I tātou ona o le manu malo ke riso. Because we are victoriously triumphed. Whatu a malosi a le nganga lea. That spirit will only come up into power Pe ata tala ia I tātou le whaitatoa. when we open the door to him. Hallelujah. Amen. Mea lea nā whio mai ke riso le lalolangi. That's why Jesus Christ came to this world Se ia whaamotia ngā ruenga I a Satan. to conquer and to finish all the evil works of the devil. Whapena ona whamangalo ia te oe whamangalo ia te a. He forgive you and forgive us Ni ia toi maua lea vanua e whiloa ia I ma le atua. so we can have the opportunity to meet God again. Lea la ua whamangalo ina tātou ona o le toto Yesu Keriso. Now we are forgiven because of the blood of Jesus, Ua o tari tonu I tātou le maliu o le li. because we have faith and we believe in the death of Jesus Ua Christ. lona maliu mo lona toi tū. His resurrected power O le amatanga fou lea mo tātou whaleanganga. is the new beginning for us spiritually. Lea mo li mawai la apostolo Paulo. That's why Apostle Paul says, O
O se ua ia ke riso le tangata fōia. Whoever is in Christ is a new man. Wa mawai mea tuai o whawhawina mea uma. The old life is gone, but everything is renewed. Taimi e ma ngalo ai tātou ina ua tātou salamo, maliriu ese i le leanga. When we are forgiven and turn around from all evil spirits, Fo iatu i le atua o le na whai ai tātou. and turn unto God who created us, Nā fo i o whaatanga i le nganga pa i e fio mai tonu i ate. that is where the Holy Spirit came and dwells in you. O le whina ngalo le nao le atua mo tātou. That is the will of God for us. Ia tātou ngā rulu e whātasi mai ia, e maisi o lona nganga o lo sosoani ai tātou. So we can work together with Him, especially the Holy Spirit is with us. O le alawa le me whina ngalo i le tama, Whatever the Father wants, nā te whai loa i ai tātou. He will reveal it to us Ai sosoani i le nganga pa ia. by the help of the Holy Spirit. E le ia se ngol tama, le tua le tama, Yesu ke riso le alo ma le nganga pa ia. Ia mo le tātou mawhitanga i tutono a inga. Amen. God the Father and God the Son, and our relationship in our family. O le se ngol le tama i tutono la inga po tama. E whaatonu to inga lue. Amen. E whaatonu le whanau e to inga ioi fu al tama le te lo taimi. That's the difference in a family. The ole Father atua. command and go and work again. E whaatonu lava le tua. But Na God, ngā lue le o le alo. E when He whaatau- command, the Son will go and fulfill it. e whaatau nuu le mea o lo fina ngalo i ai le atua. To do the will of God that He called him to do. E ngalo lue whaatasi le atua, ma le alo, ma le nganga paia, mo le manuia. The God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, they E all whapena work fo i te tono together. e kalesia ma ngā luenga. Even in the church, E ngalo lue whaatasi. they all work together. Ma tua whale nganga le kalesia ma tangata uma. Spiritual parents and all the members of the So church, soani o le nganga paia mo le vi inga o le atua. they all work together with the help of the Holy Spirit to glorify manuia o God. lana e kalesia ma lana ngā luenga. So people of God can be blessed. Amen. O le mea le alo nau nau mo i ai le atua i ona tangata. That is the desire of God for Na ia all ma His lama people. lama le saulotonga. So we can understand the O freedom whasauloto mo i ai ke riso i ai tātou. that God, Jesus Christ, set us free from. Ina ia mawhai ona tātou manuia. So we can know the blessings. I o tātou wala manu malo pēr. So we can ride triumphantly Mai le li o laulangi mana whao sosonga. and live free from all the evil and deceiving spirits. Amen. Ia whaira i rau tua o ia. Fia ni mea o loo sai ai oe. Fia ni anganga o loo sai ia oe. Tell that person how many evil spirits that's bounding yourself. Kako. Kia rea nganga le mana o le atua whaasau loto wai tātou langa e ese le vave. Vave o nanga lue mo le nganga le ai. Le nganga le sai le amatanga fo ia. This spirit was working right from the beginning. Le nganga o le ita. It's the anger spirit. Ese le vave. That thing is very Nei fast. whapea whako a kupunga e le nganga le nga ola mai al kemio a kamu me eva. That spirit is way older than all of us. Le Right nganga from le the nga beginning. ika ingo ia aperu. Amen. That's why Cain hated his brother Abel. Ika i doki e le whapea. Yeah. It's a murder spirit come after when you anger. Mi ke le whairo koe, a mai le ika ka. What about you, brother? How about your anger? Manga o le atu e whasau loko mai o le ika. God really wants you to be free from an angry spirit. E no le lofo le atu e a tātou. You know, the love of God for all of us. Ai whakanga le ika e aunga i umi. You can be angry, but not until Ia ika e vave anko. not until the sun goes down. Ia. Tanga. Ai auange e anga salai. Amen. Pala ika le ngai kai ngo ia apelu inga ua whaamanguia inga ia apelu e ala ilang kaulang. Ia le whaapea nga babeng sala mo kai le inga. Anga le oki a apelu. Ia le umari ko kai. That is how Cain hated his brother. Ale nganga le ola mai kai milingai. Amen. And that is the same spirit that still E fia lives. soifua ua mai mau o ngole nganga le anga le. How many people died because of these evil spirits? Amen. Amen.
Whawhikai le o ko i eise nganga le ika i aka ko. Amen. We thank God that spirit is no longer with us. Nganga le mga le tua mo tua I whasau loto mai tātou. Aisa. God really wants us to be free from that spirit. Mawhai le ika. Nganga le maua soa vangoe o I le o lai whawa. Amen. That angry spirit will take away your name from the book of life. Awa ika ngei ai whio mai e suka e awa kere I whamangalo nganga ke ika i. When you hate your neighbor tonight and people and Jesus Christ come tomorrow, Mai mau a kua kakau kinga. what a waste of time that you saved. Amen. A le alofa le o le atua. But the love of God, Una mai lona nganga pa I e fisosoani. He sent His Holy Spirit to help, Whamamalo ita. to forgive them, forgive her, forgive him. Amen. Amen. Ale me ka ua ia kako malamalama I. The main thing that you need to understand with, Ia kako malamalama kako langonga le si ufofonga le ngang pa I. we have to understand and hear the voice of God. Ke leo leo. So many voices. Ke leo leo lo whapenganga whahal o leo kangaka. There are so many human voices. O lo ka leo. Your own voice. Ia alakalaka mai foi lo makua le lo makua o kangi leo. Amen. And the honey voice. O leo le lei ma leo le lei. Evil and the good voices. A e whalongo I le leo le atua. But when you hear the voice of Ma e God la ngonda le leo le atua. and you Le actually nganga le hear it, atua. E au mai ale file mo I lo loto. you will feel the peace of God coming Hallelujah. to you. Na nganga le whamangaloa. The spirit of unforgiveness, E si nganga le whalawe loving e. Amen. that is the other major spirit that works so hard to devastate us. Ia nganga le o whapenganga makua I kao fia le. Le loko fia o le skanga kai fia vivi I le atua. That spirit stops you from praising God A fo I wo e le loto le whamangalo a ola le nganga le. because that unforgiveness spirit Koe ama maua koe ama le atua. Amen. Asia, will wo ye set le you fia afar from God. Hava ia tu tangata ita ia pe wa kiri ai o ngama mau ma le atua. Amen. When you see your neighbor that you always hate, Ai no le fina ngalo na le atua. you're setting yourself afar from God, and that is not the will of God. Le fina ngalo le atua. The Ia will manu ia of God. tātou. We have to be blessed Fa sa loto tātou mai ia nganga fa lave lave ia. to free from all evil spirits. O tama ia nganga ia le at e fa pe nana fa ilo atu ia I tātou. These are the minor spirits that you need to understand with, Wa mea ia ono fa lave lave ia ile au nanga le tangata. because those things that really devastate Tau fia le tangata I le atua. and takes away you from loving God. Amen. Ele sia. Ele se kalesia nga sa ele ti akono. Le fifia. Yeah, there was a church with a deacon that very unhappy. Tau le fasoa mai ele o tatou. Mana ele tupu ya tatou. And it's not our church. So mai le fifia mai. E ita foi. E ita se au na le atua. Le fifia e ita akono sa mai lona loto. He just poured out his hatred Mea le heart fifia ai ma to mea this o man of tinga ai. God Malo se tua le mfautua I esti akono. encourage him and give him advice. Ono sai. Be patient. Lava lo ono sai. You have to be patient. E rei wala au wina o e tangata. You were not called by a man. Na wala au o e le atua. God calls you. Ha e alu fo e Sauniga. When you go to the service, Se au e te tilo le tangata. don't look at a man. Tilo I le atua. Look unto God. Va aia o I le atua. You have to look unto E God rei wala au wina o e le tangata na wala au o e le atua. because God calls you, not the man. Fai mele tala ti a konsoli. Ia afenki kilo le kua ke la kua vai. How can I look to God but the man that I always see? Ka kua le ala le me ngai ke fina ngalo ia. So what do you want me to do? Mai o ke fia au mua. Au ke va ai ka ngaka ngā ule fia le fia. Fai mea ngā o fia koe. Au e te va ai le tangata. I want to serve Ia o I God, le atua. but every time I see this man, O
Ua vaira e le koe loku siki ako mo I la ko Sauniga I la ko ekalesi o kele o ilo po fe. That deacon is no longer go to church. Ole malo le nganga ole tu. Na malo le nganga ti apolo. Le nganga le ita. Amen. He ignored the help and the Spirit of God, but he take advantage of the evil spirit. Ola utala muri ala na fai esi ti akon. The last word that I encourage him with, Na ere tu yalu la ono tangata ai fa fea le tu na vala au ia te oi. how can you not come to church because of a man? But Na what ere- about God that calls you? Na ere tu fia la I le lotu matapu inga le tua ono le tangata ai fa fea le tu. You are no longer happy to serve the Lord in the church, but what about God? Ere I tu fia I le tu. Amen. He's no longer have that. Ne malosi o le nganga le amen. This is very strong, Ese and le very malosi. strange. Le nganga le loto le fa mangalo. Unforgiveness is very strange. Nganga le mo tua I fa lave ai tangata ke risiano aisa. Ele o le tangata. A o le nganga. It is not a man, it is a spirit. Ai fa tai I le tu. But thank God Ele o maua I le nganga le tatu. that spirit is not in here. Ai mo se nganga fa pia, anga fa pia, ai se nganga fa pia. Take le koi mafuka mafukanga ni voleva ka ku ka ape amen. If that Ai spirit o works le in nganga here, o le tua we e no longer sili. see each other. O le nganga pa I o le atua e sili lona malosi. But the Spirit of God is so strong, Leo lo I totonu ia te oi. it is inside of you Nai lo leo lo fia lo wa I la. than he that is in the world. Whaatanga o le nganga o le atu. Just allow the power and the Holy Spirit Ia of le God. leilo whaafonga I le leo le nganga. You have to listen and to hear him well. Amen. Te le leo. Ai te langona le leo le atu. Many voices, but you have to hear the voice of Na God. te au mai le file mu. He will bring peace. Na te au mai le alofa. That voice will bring love. Na te au mai le oli oli. That voice will bring the joy. Na te au mai le fia ia te oi. That voice will bring the happiness in your Na life. ia whaau au pea le wala au le atu. So you can continually serve God. Mai se au nanga. Tātou iloa. Now we know Na wala au o ia ia I tātou. God calls us. Amen. Ave se patitele mo le tuani. Give a hand for the Lord tonight. O le ala o tātou mautino. Now we know Ua whaamangaloina I tātou ona o le maliu o Keriso. we are forgiven because of the death of Jesus Christ. Le ona moni mau ai le apostolo le Paulo tu se Efeso. As Paul says in the book of Ephesians, Ua tongi o laina I tātou I lona toto. we are redeemed by the blood of Jesus. Ua to tongi e le atua lo tau. God paid the price. Whatauina I tātou e ia. He bought us by the E price, rei whatauina I ni auropo ni ario. not with gold or any silvers, A o le toto lona alo Iesu but the Keriso. precious blood of his Son Jesus O Christ, le na usitai lana whatonunga. the one who obeyed his command. Ma fio mai e whatau nuu fo pokalame a le atu. He came to fulfill the command of the Father. E ua mahea ua tau nuu. Now it is done and it's finished. A lea wa e ori ori mo tātou fia That's fia. why we are here and we can have the joy of the Lord. Me le wa tau ai tātou a whanau a le atua. That's why we are called sons and daughters of God, O atari I mawhawhine a le atua. the children of God. Ne whai mai e le upo a le atua. The Word of God says, O le mea iei le nganga o le atua, iei le saltonga. where there is the Spirit of God, there is freedom. Whanau a le atua e taitaina le nganga pa i o le atua. The children of God lead by the Holy Spirit. Sa ua whaamangaloina, ua whaamaina I Why? tātou. Because we are forgiven and we are purified I le mana o le toto Iesu by Keriso. the blood of Jesus Christ. Ave lo se patitele I le atua. Give a hand for the Lord tonight. Siri la e whapea nao na whaamalosi au mo tātou. The question says like this to encourage all of us, Roi tau ina I pea le soifua au na ma le soifua ngalui. to challenge you the way you serve and honor God. O le a le mea e tupu, I le taimi nei, ma le langi ua folafolaina mai. So Amen. what is going to happen now and the heaven that is already, O le a le mea e tupu I le taimi nei, ma le langi le ua folafolaina mai e le atua.
So what is going to happen now and the heaven that was already promised for us? O lo si la fia mo tātou lo wa tā pena le tua le langi mo oi. You have to know heaven was already prepared for us. Tā pena le tua le langi mo tātou. Heaven was already prepared for us. O ila tau mo ena whātua tua matalia o ia. All of those who believe and have faith in him, Ai a watu ia o lea manuia ina ia taua ila tau a whanau le tua. he called them the sons and daughters. Ua whapena o na tā pena fo i mare ola e whaapapau mo i. And he also prepared eternity. O le ala le mea tupu i le langi le pe a whaapele ai a masesi o tātou e o ia. So what is going to happen to the heaven if there's no one called there? I mau a le ka penanga le tua mo tātou. What a waste of a preparation of our Father for all A le of us. finangalo leo le tua. But this is the will of God. Nei mawhai o na tātou tu e whailoa i mafuta mai ia. So we can see each other and fellowship with God. Mea na ina mai ai ke riso ai maso le nganga pai ia. The reason why Jesus Christ was sent to the earth and the Holy Spirit E feso soani ai tātou. to help all of us. Le ua mahai an ngaluenga ke riso. Jesus Christ is done Le for ua what he ia has whai le done. leinga mai tātou ma le tua. He do reconcile us with O God. leo lo ngalue pe le nganga pai o le tua e But o the Holy Spirit is still working with O lo ngalue pe o ia. He's still working as of tonight, E tusa ma le whatonunga le tua. according to the command from the Father. O hai la le atari o le tua ma le fino le tua le ua whai le whatonunga le tua. So who is the son and the daughter of God that he is going to do the will of the Father? O tātou. It is us. It's you, amen. O oele ma, O tātou le ua fina ngalo le tua tātou te usita i atu i ate ia. it is us that God the Father wants us to obey his commandment. O tātou le fina ngalo le tua tātou te whalongo atu i ate ia. You and I, God wants us to hear. O and tātou know le him. fina ngalo le tua tātou te whaia le mea lo manao iai o ia. You and I, the Father wants us to do his will. Lo o iai lo nā nganga pa ia e fisosoani ai tātou. His Holy Spirit is with us to help us. Ai mai le tala Yesu. Jesus Christ says, O te whai atu fo i le tama. I say to you this word. Fisosoani mai ona fo ina mai leo le nganga pa ia. I say to the Father to send the Holy Spirit to help. E fisosoani i ate o. He is your helper E to le help iloa you. e le lalulangi o ia. The world didn't know him, Hao o tautou te iloa. but you will know him. O le fina ngalo le atua. The will of God, Nei tau e maua le awa noa tātou te mafuta i mai. so we can have the opportunity again to fellowship with him, Ai mai se o ke riso o loo lala i lona i tūtamata. especially Jesus Christ at the right hand of the Father. Silo na lua. The second Pe question, ona ola manu malo i se si o manga. how can we live triumphantly in this environment? E whape ona ola manu malo i se si o manga mamana. O le nganga i le lalolangi le nei. How can we live triumphantly in these environments that we are living in? E whape ona e manu malo i a nganga o lo whape lave nei. How can you live victoriously? Hallelujah. Pena mon fai atu e nganga o lo whape lave i lau savalinga ma le tātou savalinga. There are so many evil spirits that Awa ia te trying, oe le manu malo, wa ia te au le manu malo. but you have the victory of God in your life and my life. Amen. O le fina ngalo le atu. The will of God, Ia e manuia ma e manu malo i le o langa le nei. so you can be blessed and reign triumphantly in this world. Ale wa awina mai le fisosoani ia tau. Because the helper was given for us. Tātou te mawhaia meu. We can do all things I le whaamalosi mai o ia ia i tātou. through Jesus Christ who strengthens us. Avelo se patitele mo le nganga pa i o le Give atu. a hand for the Holy Spirit of God tonight. Amen. Le vaenga i lua. The second point, Whaalewe lave ia, whaalewe lave i lau savalinga. this evil spirit that trying to annoy you, your journey with God. Mea i o whasau loto ai ke riso ia i tātou. But these are the things that Jesus Christ set us free from. O isi vaenga i o lo whapenao na nau le atua ina i sau loto mai i tātou. These are the other things that God wants us to be free from, Whasau loto mai i whanonoanga, to be free from all sadness, o le oti ma le angasala. death, and sin. Amen. O le angasala ma le oti o whanonoanga.
Sin and death are other major points that gives us sadness. O i lo matuanga lue mai ai le atua. This is where God wants us to know, and He works for us I nei e whasau loto mai ai tātou. to be free from all those Nā reo things. maliu ke riso e mangalo ai anga sala uma. Jesus Christ died on the cross to save us and to be free from all sins. Awala nei o tātou manatu e tasi le teime te sala mo ai. Don't think that you can only repent one time Ai toi anga sala fo. and then you commit sin again. Ona lava le o sala mo le tasi e mangalo ai. Then you may think the one repents will put Nā o enough lofa to pe nā ona forgive you. fia whai loa mo i tātou i le fiafri nei ala i le upo le atu. That is why we have to give you the word of God tonight. O i taimi a te anga sala ai. The time that you will commit the sin, Ua e le maua fo i le awa noa ai. I le ola e whaavavau o tā pena i le atua. then the opportunity for you to catch into heaven will no longer there for you. Pe o le sa tātou whaola ina nafi. If we were saved yesterday, Talia Yesu ke riso e vea mali i masala mo mai le ang sala. receive Jesus Christ as the Lord of Savior, our Savior, and repent from all our sins, A tātou toi anga sala fo i tai au. and we turn around and commit a sin again tomorrow, E le lava la sala mo an nafi e mangalo i le ang sala lea. repenting yesterday is E not tatau good fo ona e enough toi to sala mo forgive you mai from le the ang sin sala that o you're going to whai. commit. Wal mele o nau nau mai le atua e pe ona whetalai lana upu. That is why God wants us to know His word as He speaks. Ia whawhitia i le aso ma le aso. You have to deny yourself day by day, Ha mo le sa tau roke riso ma muri muri ate. take your cross and Olona wi. follow Him. Tau ona tātou sala mo i le aso ma le aso. Means every day we have to repent Wa tātou te lei loa le se ma tātou whale tonu. because we don't know what we are doing is not right. Ai au lava ona tātou wha maua lalo. And that's why we have to humble ourselves I le aso ma le aso. day by day Ne ia maua le mea lea na fola fola i le tu. so we can obtain what God already proclaimed for Ua us tā pena mo i tātou. and prepare for all of us Whasau loto mai le anga sala ma le oti. to be free from the Amen. death and sin. O lea la, ai longa i toe a fia tātou, leo whasau loto tātou mai i anga sala ma le oti. I believe we are all set free from the death and sin. Leo tatala le avanoa le langi mo i tātou wa e ulu le mea siri o na pai. The door to heaven is open for us to come and fellowship with Him E at the o holy i lau place tau of langa God. vi inga ua mwhai o ne ulu i le pai o pai. When you come with your sacrifice of praise, you are allowed to move into a O holy na o le place toto o Yesu ke riso. because of the blood of Jesus Le Christ ngā lue mai o le anganga pai. and the work of the Holy Spirit. Amen. Amen. O le si mea o lo mana o le atua e whasau loto mai i tātou, whasau loto mai lima o Satan. God also wants us to be free from the hand of the devil. Amen. Amen. Mo mo Ioane le mata upo e wha, fo upo e wha. First O John tau le 4, whana verse ue. 4. Mo mo Ioane, mata upo e wha, le fo upo e wha. First John chapter 4, verse 4. O tau le whana ue. Mai le atua o tau. O tau manu malo fo i a te i latou. A wa e siri o ia, o i a te o tau. I le o i le laurang. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Amen. Amen. Le ala o tātou, le o tō iei se malose o satani i a te oi. There is no more power of Satan in you. Le o whasa o loto ina i tātou o no le toto Yesu ke riso. You are being set free because of the blood of Jesus. Le ala o whetala iei le atua o tau le whana ui. That's why God says, E mai le atua lava o tau. you are from God. O tau manu malo fo i a te i latou. You have victory over those people Wa e siri le malose o leo lo i tonu i a te because o tau. greater is He that's in you Nai lo leo lo fia lua lua i lo lan. than that one is in the world. Whasa o loto i a fōringa i a ke riso i le alofa. You are being set free so you can be Christ-like O le mana with malosi. love of God, Le mana malosi ma le pule. Amen. with the power and the strength and the authority. A sai kia ngai se si mo le alofa. If you are bound by that spirit of no love, Wa le maua i le alofa o le atua. Amen. you will never have the love of God. Mea le mana o le atua i whasa o loto mai tātou. But God wants us to be free from, Nei mwhai on tātou fōringa i le alofa o ke riso. so we can have that Christ-like
love of Le God. ngata tātou te whoringa I le alofa o Keriso. It's not only we have to be Christ's love, Ai tātou alo lofa fo I pe o Keriso na alofa mai. but we have to love like Jesus Amen. Christ loved us. Le 2 Korinito lo mata upo e tolu fai po suma le whalu. 2 Corinthians 3 verse 18. Au I tātou uma o loo vava ai tātou I le pupula o le li. E peise I o se whaata mo tātou mata. E leo fitia. Wali ua o tātou I ua whoringa I ai. Nei le pula e o I le pupula. Whapei ona mai le ali I le nganga. Amen. So all of us who have had the veil removed can see the reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Amen. Mea ia a mai le nganga pa I e sosoani I tātou. These are the things that the Holy Spirit brings to help us. A o tau uma le alofa. If that love is coming out of you, Toi wha marosi mai le nganga alofa pea. Amen. the Holy Spirit encourages us Alofa pea. to love, keep on loving them. A o tau le aise alofa o le ngaluenga le nganga pa I. If there's Alofa no pea. love, Amen. the Holy Spirit Awa nei helps us to mutalo love. alofa. Keep on Anga le lei loving them. pea. Aisea. O lo nau mai le atua. Na ia fōringa I tātou I le alofa o Keriso. God wants Sa God loto wants mai us to tātou. have that love of Jesus Mai in le us, nganga le alofa. Amen. to set us free from that unloved spirit, Le nganga le anga le o le nganga I le alofa. that evil E le Spirit. E ola whaatasi ma le nganga pa I o le atua. takes away you from loving others and loving Auria them. e te e le nganga o le ri le nganga le anga e whaalavilavi. Amen. The Holy Spirit of God E will le reject ngalu lue that spirit. whaatasi. They can't work together. A o ngā lue mai le nganga o le atua e tuto le alofa I ai tātou. The Spirit of the Lord tries to pour in the love within our life. E ngā lue mai fo I le nganga o le ri o laulangi ina I ave se le nganga o le alofa le. Satan also works to take away that love from Le us. ngalu lue whaatasi. They never work together. A o le whina ngalo le atua. But the will of God, Whaasau loto I tātou ina ia maua I tātou le alofa. we have to be set free so we can have that love. Ia puna pea le alofa le I tutonu I ai tātou. That love will keep on coming up inside of Tātou us. te alo lofa ai. Tātou te alo lofa I o tātou tua oi. Amen. So we can love our neighbors. Le ngata tātou te alo lofa I o tātou tua oi. Not only we love our neighbors, A tātou te alo lofa I le atua. but we also have to love our God. Wa a o nei na saule nganga lea o le alofa te le alofa I le atua. When that spirit of no love coming to us, Makua I le fia al tangata I mea whaale nganga. then the man will Amen. no longer have that joy in the spiritual E things te of te e God. mea whaale nganga isa. Le ua ola le nganga o le alofa. They will refuse and reject that O le spirit. fina ngalo le atua. The will of God, Ia ola ma soifua tātou I le alofa. so we can live according to the love of God. Ia alofa atu I le ri ilo atua I lo malosi atoa. You have to love God with all your strength, O lo loto atoa. your soul, O lo nganga atoa. and your spirit, Ma lo manatu atoa. and your mind. Ma mea le te tau na tātou whaia. This is the will of God for us to do. Ia lofa atu I lo tua oi. You have to love your neighbor Ia pei o e lava ia te oi. as you love yourself. Awa whai mele tala le tus pai. Because the word of God says, O se alofa I le atua e le alofa I lona usu. whoever loves God but never loves his neighbor, O le pepelo le. that is a fool of lie. O le sia nganga le o lo whalavelave mai. That is the spirit that Le so nganga le pepelo. Amen. is the lying spirit. Nganga le o lo whapena ona. Hola pe o mai le afiafri nei. That Ai spirit is whapeo still se nganga alive fou. as of tonight. Le nganga wa lewa na whaasai ti ai tātou na iai ai le amatanga. That spirit was right from the beginning. Le nganga o le pepelo. It's the lying spirit. Sa o loto ai tātou e le atua. We have to be free as God sets us free from that spirit. O le sia nganga o lo fina ngalo le atua e whaasa o loto mai tātou. The other spirit that God wants us to be free from, Le nganga o le whaavaivai. Amen. growing weary. Ie sa o loto e savali I le malosi. You have to be free to work Ma in le your loto strength tele mai le atua. with the courage from God. Mai le lua korinito mo mua le whai upo e fitu. 2 Corinthians 1 verse 7.
O tu maulo matou fatu o tua. Ia te o tou. Lo matou I loa. Whapei ona whaatasia o tou I tinga. E whapea fo I le whaamalamalamaina. I le whaamawhanawhanaina. We are confident that as you share in our sufferings, you will also share in the comfort God gives us. Ia te oe le saulotonga le te savali ai le malosi. Ma le loto tele au nai le atua. May you have that freedom to walk in the confidence that God gives you to serve the Lord. Saulotonga e olai se o langa whapaiaina. The freedom to live a holy life. Fua mai fua o le anganga. Amene. The fruits of the Spirit will be fruitful from your life. O le finangalo leo le atua mo tātou. Ia te oe le saulotonga. That is the will of God, so Ia we te can have au le that freedom. saulotonga. Ia tātou le saulotonga. So we can all have that freedom E te soifua mo wolai. to live, Soifua whapaiaina ma ola whapaiaina ai. to live holy life and be sanctified Ma fua mai fua o le anganga pa ia. and bear fruits of the Holy Spirit. Au fua o le anganga, The fruits of the Spirit o le alofa, is love, o le oli, joy, file mu, o le peace, mata alofa, loving o le kindness, mio mama. Ma e le whaatu la whonoina mea whapena. there is no boundary and there is no Amen. law of that. O mea ia lo nau mai lo watua. O This- whaatonu ina I tātou e le tama. God wants us to know and God commands us to have, Nei e whapena ona tātou wolai. so we can live So I fua ai. accordingly, Ma ia fua mai fua le anganga pa ia. so we can bear more fruits of the Holy I lo Spirit so I fua mo le tātou wola. Amen. in your life and our lives. Avelo se patitele I le atua le nea fiafi. Aleluia. Ia le atua le nea fiafi. Praise God tonight. O le upu le nā le atua mo tātou. That is the word of God for us. O te tongi Iesu le tau. Jesus Christ paid a price for I us. runga le sātau. On the cross, Mo whasa o lo toina o nei tātou. He sets us free. Ia whai ale tau langa I lona lava soifua. He did the sacrifice by his own life. Ia le nofo toi lalo I tātou. So we are no longer bound with all Sai evil tia ai tātou I le angsala. and all sin of the world. Wa vea nei tātou ma fita tau a le atua. But we are now called the soldiers of E God. le solomoli. We will never retreat, Ai loto te tele I le li. but we have the A vero se courage pati tele mo le atua le nea fiafi. Whatele ia se pati mo ia. Awa ngai mai lau fai pesa nea fiafi. A me te le tūlai mai ai. Can we please be upstanding? Tu atu sunga ia vui. Na te whai uina tātou le nea fiafi ma le whaala. A ve se pati mo le atua. Hallelujah. O leo tātou whaafonga ma tātou whaanolongo le whionga le tua mo I tātou. We all hear and we all understand the word of God for all of us tonight. And I believe that is the will of God. If God wants us to be free, we have to be free. Amen. A whai whina ngalo le tua wha sa loto I tātou e te tauna tātou sa loto. E le tau te leo toi ola polonga, we are no longer bound with the slavery spirit. We are free because of what our Lord Jesus Christ has done on the cross for all of us. Amen. I may tell you, why can't you lift your hands? If you know the word that God brings for all of us tonight, the word that comes out of the mouth of his servants, you have to know that is the will of God. A whai ole upu lena mai le tua mo I tātou le whiawhiri nei. A mea te le si ai au ao mai whai atu sau tala I a te. O oe lava ia I a te oe. You know yourself. Just allow the Holy Spirit to set you. Let him come and talk to you. He knows you very well.
And you yourself know yourself as well. E mana malama le nganga o le atua ia I tātou. E le isa me tasi e lilo I lumo le silafanga le atua. He knows your weakness. He knows my weakness. E lolo vai vai, e lolo vai vai. He knows what you are doing. There's nothing we can hide before the Lord. This is your time and this is your moment. You have to acknowledge that before God and let God come and intervene. Let God do something. Hallelujah. Ave le tua e whaia le tua se swinga. A whaio nai te polonga ma e sei tia. Ona o mea nei ua whapenana fola e le tua I le whiawhil nei. O ua te alu e te le tua I le tua. Don't leave this place and carry that thing again with you. You have to leave it to God and let God do it for you. Hallelujah. Oh yes, Jesus. We stand before you, Father. Mātou te tutu yo luma I le whiawhile nei. Mātou whape atu e le aise me lilo I lumo lau silafanga. There's nothing we can hide from you, Lord. We are your people. You know us well. The Holy Spirit of God is here. We stand before you, Lord, and we lift our hands to you. Father God, we say yes to your word. Your word is the word of life. Your word is the truth. And that word will never lie to us. Oh yes, Father God. Whaama wa lalo mātou loto wa mātou whape atu. Whaafitai lo fisoso ni mai nganga pa ia. Wa e whina ngalo e whaasau loto I mātou. Mai nei nganga o lo sai tia ai. Aya mātou wāwa ai atu I le mea na e wala awina ai mātou. You sent Jesus Christ to die on a cross for us. Now we are saved. We are free because of what Jesus Christ has done on the cross. Hallelujah. Aukuso I le au le pese. O lo lava le taimi e te tu watu I lo tangata I le atua. Te talanoa o I le atua ma e whaasoa I ai. Your Father, He knows you well. He knows your heart. He understands you well. This is your time. O te pese I le pese. Ai te talo o I le atua ma whai I le atua le mea nai te langona ina. I le awhiawhiri nei atusa o le upu o le atua. Hallelujah. Talanoia. Tu iai lo loto. O te popole tangata le o tafa. E talanoa sa o I le nganga o le atua o lo iai o iai le menei. In your presence I am complete. As I worship at your feet, you are holy, holy, holy is the Lord. Sing it from your heart. Hallelujah. Jesus, you're here, covered in Lord and Redeemer. I surrender my heart. You have set me apart to worship you. Presence I am complete as I worship at your feet. You are holy, holy, holy is the Lord. Hallelujah. Te le mana o tu lo la va lo nei ya. A fa pe o le te ye la fia fili nei. E te le fa ye se filfilinga e talia Yesu e ve mali ko fa ola I lo so fu. O le ava no ta ul nei mo oya. If you are here tonight and you never make a decision to have Jesus Christ as the Lord and the Savior of your life, I believe this is the opportunity for you. Hallelujah. Lo ava nole nei ai mana o talia Yesu a be mali im fa ole lo soifua
Ava no le mo oe. Hallelujah. Ua lava te popole po aina iau au tafa. This is you and God. This is your time to give your life to Jesus. You never know what is going to happen in the next 5 minutes of your life. Aolo ava noa. It's tu watu I lo tangata I lea tua. Hallelujah. Just close your eyes. If you want to receive Jesus, just raise your hand. Hallelujah. Si ilo wa ao pe ai mana e talia Yesu. Abe mali im faolo ilo soifu. I surrender my heart. You have set me apart to worship you. In your presence I am complete. As I worship at your feet, you are holy, holy, holy is the Lord. Hallelujah. Te manato I tātou uma lo I tono lei whale u whao leina uma. Talia I tātou lea li I Isu Karisu. Whamanatu mai ele ngang pa ia mea na tala noa I whaila unga. A whapeo oe le te ile fiafiri nei. Sai tia oi le ola pepelo. Sai tia oi le ola ita. Sai tia oi mea ia. A vea ma mea puni tia ai oe mani mamalu o le atua. Awane e tu au noa mea ia. Awane e tu ua leva noa le tia apolo e tamu whai wha leanga oe. This is your time. If you know that spirit works inside you, you have to understand that is not the right spirit of God. Lying spirit, anger, it is not from God. It is the work of the evil spirit. You have to be free from that. Hallelujah. Ava nonei a whaita mana e whaasa loto oe. Mai leola pepelo. Mai leola mai taita. Leola le loto le wha mangalo. E te tauon e tu I le tua. Hallelujah. Hallelujah. Ai mana o te whia loto, si loa au I le tua. Whai e le tua mo oe. God will set you free. Yes, Jesus. Ia moni lo loto. You have to be faithful with God. Wha maoni le tua, a fola na te wha taunu. Hallelujah. Yes, Jesus. Muli mai upo nei te talo. Hallelujah. Lela whai te talo. Tu ato I lo tangata I le atua. Hallelujah. Muli mai upo te talo. Le atua le tama. O whalongo I le upu le fiafri nei. Ele mawhai ona o alofia ala ua fionga. O lewa e feta lai tu sao. O mea ia na o whalongo iai. O le anganga o le pepelo. O le loto le whamangalo. O le loto ita. O mea ia le atua. E ngā lue mai ai le ti apolo. E tau mawhai e wha leanga i antea. O le afiafi le nei. O te tū i au luma. Ma o wha pea atu. Le atua le tamā. Ma le anganga pa ia. Ia e fesoso ani mai i antea. O te le ato atoa. E iai taimi e wha le tonu ai lau sāwalinga. E sau ai le loto ita. E ile taimi o te pepelo ai. E iai taimi e o mai ai le loto tinga. Tupu ai leo le loto le wha mangalo. A le afiafi le nei. Po au wha alongo. E le mawhai ona o maua le ola e wha vavau.
Pea au tau fiofi me nei. O te wha pea atu le fiafi nei. Yesu Kariso. Ma le mana o lawa nganga pa ia. Pa sao loto au. Mai le nganga o le pepelo. O le loto le wha mangalo. O le loto ita. O le loto tinga. Ai e fesoso ani mai nganga pa ia. Mai le loto mau lalo. Mai lo fi le mu. Le oli oli o le nganga pa ia. O lo wa lofa e le mavai. Fa tumuina. Ile oli oli mai ate oi. E mawhai ai ona o savali. Ma o wa ai atu ia ate oi. Ma pe atu le fiafiri nei. O au o tangata fau. Ua whaafauina. Ile mana o le nganga pa ia. Ma lau upu le na fola fola. Ua o talitonu iai. Ave leo saupati le atua le fiafiri. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Yo elo mātou atua. O mātou whanau nau ta inga. Mātou te fia tau nu uma lava I le ola ma le manuia e whaavavau. Ia e fisoso ani mai. O le mātou loto le ia te oi. We are called to serve you. We are called to honor you. And we are called for heaven and life forever and ever, O Lord. Le atua whaafteitele mo lau upul ni afiafi. Mātou talia I le nganga whaamaua lalo. Ma le nganga o le loto whaafetai. Ia vi oe lo mātou atua. Whaafetai lo oe le taimina nei le upu le atua na e whaalongolongo ai. Hallelujah. Say something to God according to the word that you receive and the word that you hear from Him tonight through His servant. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for your help. You are our advocate. You are our helper. You lead and you guide and you take control of our life. Thank you, Jesus. Oh, we thank you so much, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. We praise you, Lord. We give you all the glory. We magnify you and we praise your wonderful name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Father God. Alanga leo le alanga le tangata usao loto. Alanga ile tua. Alanga malelo tele. Fa leo lo loto fa fitaya taia. If you are free, you shall be free indeed, because of the work that Jesus Christ has done for us on the cross. Hallelujah! 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 Jesus Christ. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Father God. Hallelujah. Si leo wa au le tua. Tato wo mai le fai wino tato Sauniga. Fa foia taia lo le lava vinga. Oh, yes, Father. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Elea ise tu sabaoe. Elea ise tu sabaoe. Ia vi ia oe. Ia love lele.
Jesus. Yes, Lord. Yelo mātou tua. Mātou ala langa e si tio mātou leo ia te oe, ma si atua mātou lima. Whailonga leo le malio mātou loto le tua. I mea le lewa e whaia mo I mātou. Lewa e wheta laile nei a fiafi. Mātou whape atu le tua whawhitai tele. O lau pule lea. Mātou te omo I mātou. O lau a fionga lea o le upo le ola. Wai toi wha manatu mai I mātou. Ina ia mātou māta ala ma mātou wāma ai. I mea o lo whape nana anga I mai. Wha manatu ia I mātou o tangata o wha saulo toina. Ona o le mea na whaia Iesu Keriso I lungo le sātau. Ua mātou mā ngalo ma o mātou sauloto ai. A mātou sauni mātou te toi fo I o mātou ainga. Ai le tua whaafitai tele a. Lau au auna o lena e whaunga ina, sunga le sui teitai, sunga ia miskopa, le tua whaafitai lau whau, unga I lunga ia teia. Upo le poto, le upo le malamalama, ma le nganga o whalinga. Whau penga I nai pēa lau au auna le tua. I sanga utu pupuina pēa I le whau unga mai a te oi. Awa lava le whailo ina o lau whina, ngā lo whamanuia, ia I la ua, I whaletua, ia mai oa, ma le whanau. Ia whapenana ia I le anga le lei, ma whamanu yanga lau a whiu. Awa lava le au nanga ia te oi. Mātou talo foi mo mātou whale nganga tama. Talo lava lo la ua soifua lau le lei mai ia te oi, le soifua malolo ina mai ia te oi. O lau whau unga ma lau puipuinga ma lau taitainga. I so se mea ia I la ua tama. Malu I la ua, I lo la ua moota, me malolo ai. Le anga le lei ma le puipuinga lau whiu. Whaafitai tele, o e na ngā lulua le nia fiafi. Au whai pese o le au tala au, o le power team, media team, o le sound technicians le atua. Ngā luenga ti a kono e whaia I whafo le malulu ma te tono le nei whale. O e na lātou tā pena le nei whale le atua mo le mātou tā po inga. Whawhitai tele le atua, whape atu, o le vi inga lea, o le whamanu, o le whane tanga e whoi a te oi. O me uma wa le lei ma mātang o whiu. Mātou whape atu I o whailea ma la ei ma pale o lau a whiu. E vi I ai oe lo mātou atua. Mai nei se I o I le whaavavau. Anga le leile atua I le mātou toi whai atu. Kawa msausawina I mātou le mano le toto Iesu Keriso. A mātou malolo, mātou te malolo atu I au ao. Mātou te maua le malolonga while mu. Ala whai le tai au mo mua o le vi inga I whoi a te oi. Lela mātou te talo ma le mātou wala au. Ia te oi lo mātou o li manu malo. O le na mātou tāpua I ai ma mātou ala langa. Ma mātou mafuta I le leia fiafi. Ala langa leo le ainga o le atua. Amen. Si mai loa ao. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. And we are malolonga le fiafi. God bless. Sisi oli maya te oe whaamanu ia te oe ai taula maya te oe loa tuae God be